Yesu nanje guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Inkuru tuzanye uyu mwanya ni inkuru iri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abangaba rero mureba kuri screen yanyu, umwe bamwita Mugisha Benjamin, undi bakaba bamwita Uwikeza Pamela. Aba bakoze ubukwe mu mwaka wa 2023 turimo tuwusoza rwose ngira nibwo bakoze ubukwe bwasigaye mu mitwe y'abantu, yewe na n'uyu munsi bamwe bakirahira. Gusa mwaba ngaba uko ari babiri kuri uyu mwanya ntabwo byoroshye, ubushyamirane ni bwose, umubano rwose wamaze kwinjiramo umuvundo ku buryo uyu Pamela igiwe bisa nkaho birangiye. Wakibaza rero niki kibiteye kugira ngo uyu Pamela mwaka kanya itara ryiwe rise nkaho rizimye, naho irya The Ben rikomeze ryaka, ariko nawe ryake rwose akanyenyeri rinyenyeza utari kubona aho rimurika rwose, nta formule rigira, naho irya Pamela bisa nkaho ryamaze kuzima. Nkuko mubizi rero, umwe bamwita Mugisha Benjamin, niyo mazina benshi twamumenyeho, yiswe n'ababyeyi biwe, undi bakamwita Uwikeza Pamela. Nkuko mubizi uyu musore wacu Mugisha Benjamin ni umusore w'umuhanzi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ni umusore rwose ukora umuziki, ni umusore ukunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda bitewe n'uburyo akoramo ibihangano byiwe bya buri munsi, kandi n'ijwi aririmbamo gusa ni kimwe mu bikurura benshi. Ikindi agakora indirimbo zirimo mesaje zigiye zitandukanye, icyo ni kimwe mu byagendaga bimwongerera igikundiro umunsi ku wundi, abona abafana benshi kurusha abo yari afite, kandi benshi banamwirahira bavuga ngo udakunze The Ben wakunda nde? Uyu musore wacu Mugisha Benjamin rero, nyuma y'uko akoze ubukwe n'uyu mukobwa mwiza cyane rwose hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, Pamela, ngira ngo ibi ngibi murabizi rwose, mwagiye mubona ibyegeranyo byinshi by'abakobwa beza cyane mu Rwanda cyangwa se baseka neza, hose wasangaga Pamela abahiga. Niyo mpamvu na The Ben yavuze ngo kuba abahiga nanjye ngomba kuzahiga abahanzi bose, akaba ari njyewe nzana umugore mwiza cyane kurusha abandi, nkazana umugore w'igikundiro, wa mugore udapfa kubonwa na buri umwe wese. Uyu musore wacu rero The Ben ubwo yahuraga na Pamela uturu rya mbere, ngira ngo mwarabyumvishe kenshi kandi ahantu henshi hagiye hatandukanye, bahuriye mu gihugu cy'u Burundi, ubwo uyu Pamela yari yaserukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda, Miss Rwanda wa 2018, aho bitari byoroshye cyane rwose, aho byari ibyishimo ubwo aba bahuraga bwa mbere ku nshuro ya mbere, buri umwe wese areba undi akibaza ari nde. Gusa kubera The Ben izina yari afite hano muri muzika nyarwanda, n'ubundi yasanze uyu mukobwa yari amuzi ubwo yamuvugishaga inshuro ya mbere. Wakibaza byagenze gute bajya kuvugana ituro rya mbere, cyangwa se buri umwe wese yabyakiriye gute? Reka banze ngusaba gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Mansamusa TV, nanagusaba gukanda subscribe kugira tujye tubana buri munsi. Ubwo rero aba bavugana bwa mbere bavuganiye mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo bavuganiye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Hari mu mwaka wa 2018 ubwo uyu Pamela yari yaserukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda mu mwiherero wa ba Miss Rwanda rwose, aho bitari byoroshye, benshi hahandi bagera bikabacanga. Uyu mukobwa wacu Pamela niwe wari waserukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda rwose ubwo yajyagayo. N'uyu musore wacu The Ben ntabwo yari yahasibye, ahubwo nawe yari yitabiriye uwo mwiherero rwose, yahageze imbere cyane. Nibwo uyu mukobwa ngo ubwo yari ari kuri stage, aho aba Miss bose baba bari, yarimo ahuza n'uyu musore wacu The Ben amaso cyane rwose, bayahuza buri umwe wese akubika umutwe, kubera yuko burya ahantu harimo urukundo, nubwo waba utarabibwira uwo ukunda, burya ngo haba higaragaza, kandi buri umwe wese ahabona n'amaso yiwe. Uyu musore wacu rero nawe niko byagenze, avuga yuko umwanya ku wundi, umunota ku wundi, segonda ku yindi, yari ari gukebura amaso akaba yahuje n'uyu mukobwa Pamela. Gusa mw'ako kanya Pamela nawe yarabibonye nk'umuntu mukuru, ubwo yari ari kuri stage, noneho yumva bimwanze mu nda, nibwo kwa kuva aho yari ari
akamanuka akerekeza aho rwose uyu musore yari ari, akahanyura noneho agasohoka kugira arebe nimba uyu musore wacu The Ben yamuvugisha. Ubwo yari agisohoka rero avuye kuri stage, uyu musore The Ben yamusohotse inyuma bitewe n'uburyo nta mwanya yari afite, ntibaganira byinshi. Uyu Pamela ahita asubira kuri stage, ariko bapanga yuko bari buze kuba bavugana, gusa ntabwo byarangiriye aho ngaho rwose. Umubano wabo ahubwo waje gukomeza na n'uyu munsi wari ugeze, umubano wabo ugikomeje, gusa mu buzima bwabo hitambitsemo ikibazo gihambaye cyane ku buryo bamwe bari kuvuga kuri uyu Pamela n'inkuru. Icyo kibazo wakibaza ni iki? Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel ya Mansamsa TV, tukajya tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Narakubwiye ngo nta kindi nazanye ino channel uretse kubagezaho ibiganiro by'ubwenge, amakuru agezweho kandi yizewe, buri umwe wese akabasha kuba yamenya ukuri agasobanukirwa. Iyi channel rero ni imwe muri channel ziri mu Rwanda rwose ziri kuzamuka neza cyane, Mansamsa TV, kandi nawe urabibona rwose ko ahantu igeze ari ahantu hashimishije. Rero nk'uko mubizi, tumaze kureba kuri Pamela ubuzima bwiwe, noneho reka turebe kuri The Ben. The Ben rero ni umusore uri aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ufite izina rihambaye cyane, umunsi ku wundi abazamuka mu ntera, abafana biwe bakomeza banezezwa n'ibihangano byiwe, bitewe n'uburyo aririmbamo abatari bakeya bagatwarwa rwose, bakiyumvisha yuko bagomba gukurikira ibihangano by'uyu musore. Uyu musore rero wakibaza ni muntu ki? Amateka ye kuva akiri umwana nabyo tuzabireba. Uyu si wo mwanya wo kubireba, ntabwo aribyo byatuzanye aha ngaha, ahubwo twaje kubabwira ibyaturamuye, kubera yuko inkuru yatuzanye ngira murayizi, ni inkuru rwose iri hagati y'aba bombi. Aba bombi rero The Ben ndetse na Pamela, bivugwa yuko muri iyi minsi rwose ari iminsi itameze neza kuri buri umwe wese, kubera yuko ntabwo bari guhuza. Umwe avuga ngo unci inyuma, n'undi ati nanjye unci inyuma, ugasanga ati bari guhuriza ku kintu kimwe. Byakomeje kuba urujijo rero, kugeza ubwo The Ben yabwiye uyu Pamela, arambwira ngo aho bigeze noneho, nimba utari kunyizera, reka noneho tubireke ibyanjye nawe, reka tube tubisubitse gatoya, nimba utambona mu kuri wasubira iwanyu rwose, njye nta kibazo nabigiramo, kubera yuko sinabasha kubana n'umuntu unshidikanyaho umunsi ku wundi, umuntu utanyizera kandi njyewe mwizera, umutima wanjye ari we nawe yeguriye. Ese ni iki gituma uyu Pamela avuga ngo The Ben amuca inyuma? Ibi ngibi rero benshi bahise bavuga ngo uru ni nk'urupfu rwa Pamela. Kadusoreze ikiganiro cy'uyu munsi aha ngaha, uracyari kuri Mansamsa TV, ya channel y'ubwenge. Ciao ciao, ugira umunsi mwiza, njye baracyari okay. Good night, umwaka mushya wa 2024.